Deniru duwe gradibu shang monka, Matileka, Tito, Tisikeni, Tisishnsi who shot Tasha Deo Plus in the Gulushlamai, Yesu to see Gunwe. Abraham Plipla, Dawi ang Plipla, Yesu Christu to see Gunwe, Shipan Karu. Abraham ine Isaac ine Yagu ine Yuda nang, ang namri sang, Chisat Yanga. Yuda ine Tamata Keni. Perezi nang Zera ina Heron ina Aram sang susadyanga Aramina Aminadab ina Nashon ina Solomon sang susadyanga Solomon ina Rahab takeni Boazi sang susadyanga Boazi ina Rutakeni Obed ina Yeshi sang susadyanga Yeshi ina Kokampe Dawi sang susadyanga Dawi ina Uriah cheme yang me keni Solomon sang shizadyanga Solomon na Rehoboam ina Abia ina Asa sang shizadyanga Asa ina Yehoshaphat ina Yoram ina Uzziah sang shizadyanga Uzziah ina Yotam ina Ahazi ina Hezekiah sang shizadyanga Hezekiah ina Manasseh ina Amon ina Yosia sang shizadyanga Babylon mong sang Bashari ako ngamyanga nenglata Yosia ina Yekonia nang ang namri sang shizadyanga Babylon sang ako ngambua mepang Yekonia ina Shealtiel ina Zerubbabel sang shizadyanga Zerubbabel ina Abiud ina Eliakim ina Azor sang shizadyanga Azor ina Zadok ina Agim ina Eliad sang shizadyanga Eliad ina Eliza ina Matan ina Yagu sang shizadyanga Yagu ina Mari ang chempe Yosef sang shizadyanga we Kristu wa tuope Yesu na Mari ikalyanga Werat Abraham desi keni David desi hu Shangbe na tise bi desi iyangi Ara David desi keni Babylon mong sang ako ngamyanga desi hu tise abi desi iyangi Babylon sang ako ngamyanga yang keni Kristu desi hu ge tise abi desi iyangi Grai mong kha tashin we pe me nam chang Shangbe mtam grai yang keni mong salong la tuda